visoko je primio svog najdražeg gosta. Predsjednik Republike drug Tito sa suprugom Jovankom odvojio je vrijeme da upozna ovaj grad, njegove žitelje i plodove njihovog rada. Sa predsjednikom Titom u Visoko su došli Džemal Bijedić sa suprugom, Branko Mikulić sa suprugom, Teodor Pultović, Kambija Pozderac sa suprugom i general pukovnik Stane Potočar. U ime građana Visokog, predsjednika Republike, drugaricu Jovanku Broz i ostale goste pozdravili su predstavnici opštine, privrede i poslanici ovog kraja. Visočani su drugu Titu pokazali dosadašnje rezultate svog rada, svoje poslovne domete i bazu za ostvarivanje svojih privrednih i društvenih ambicija. Ono što su Visočani pokazali najdražem gostu ovog grada učinilo je predsjednika Tita veoma zadovoljnim. To su najprije bile nove hale, moderne predionice češljanog prediva koje upravo gledate. Predstavnici kolektiva upoznali su druga Tita sa dosadašnjim razvojem ove radne organizacije, koja je jedan od oslonaca razvoja komune. Svojim savremenim poslovanjem, rečeno je drugu Titu, Viteks, kožarski kombinat, Velepromet, Kovina i Zvijezda obezbjeđuju materijalnu osnovu za značajne ambicije komune koja odavno iznenađuje i optimiste svojom sposobnošću da iz relativno male baze izgradi pogone koji su kadri da izdrže sva iskušenja savremenog tržišta, oslanjajući se prije svega na svoje snage i svoje ljude. Visoki gost je zatim, burno pozdravljen od članova kolektiva Viteksa i kožarskog kombinata, prešao prostor koji dijeli proizvodne hale ovih dviju radnih organizacija. I u halama kožarskog kombinata, vodećeg jugoslovenskog proizvođača odjevnih predmeta od kože, najdraži gost Visočana izrazio je zadovoljstvo onim što su mu domaćini pokazali, rezultatima dugogodišnjih napora kolektiva da kožarsku tradiciju održi u ritmu vremena, rastući i osvajajući nova tržišta. To su značajni rezultati samoupravnog razvoja, poslovne umješnosti kojim su se Visočani uvijek odlikovali. Kombinat je jedan od kolektiva koji ovaj grad unio u poslovne računice biznismena iz dalekog svijeta, a sebi omogućio da formira realan plan po kojem će već 1975. godine imati gotovo dvostruko više zaposlenih. Savremeni strojevi i savremena poslovna koncepcija koju su domaćini iznijeli predsjedniku Titu garancija su daljeg rasta i Viteksa i kožarskog kombinata, a time i cijele komune. Treba da prikaže proizvode kožarskog kombinata, koje se proizvode ovdje u ovim efekt sistemu. Da.
Inače, kreator ovih modela koje ćete danas da vidite je Aleksandar Joksimović, kreator iz Beograda.